Dani oborenih cena u vašem Europromu od 14. do 23. jula. Za vas izdvajamo domaća kobasica Carnex 310 grama 219,90, 15% sniženo. Plazma 300 grama 209,90, 18% sniženo. Nutrino Lab voćni pire 2+1 gratis 459,80. Sok voćne kapi jabuka 1,5 litar 94,90. Plišana igračka voćkica u šolji 1 komad 599,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. decembra 2023. godine. Europrom, i domaće i naše. Došli ste kod nas da budete gosti i još jednom svaka čast na osvajanju. Nagradu će preuzeti kapitan fudbalskog kluba Respekt i šef škole fudbala Respekt iz Loznice, Momčilo Maksimović. Slobodan Maksimović. Svaka čast Slobodane Bobo. Nasmej se za kamere. Na juče održanom prvom memorijalnom turniru Rađevac u srcu u Krupnju okupili su se Rađevci i gosti da odaju počast legendama 100-godišnjaka fudbalskog kluba Rađevac. Na neki način sam ushićen i oduševljen idejom i realizacijom, a s druge strane osjeća se deo sete i tuge zbog tih ljudi koji su na neki način utkali sebe u krupanjski fudbal, u fudbalski klub Rađevac i velika većina koju sam ja i poznavao i koji su čak šta više i neki koji su i sa mnom igrali, čak i mlađi. Tako da u ovoj situaciji kada svi pokušavamo da te ljude ne zaboravimo, mala tuga, ali kažem, ipak se osjećam srećnim jer smo uspjeli na neki način da se prisjetimo velikog broja ljudi koji su utkali sebe, deo svog života poklonili najlepšoj sporednoj stvari na svetu, to je fudbalu. Iskren da budem, mislim da ovo nije i ne bi trebalo da bude poslednja, da ovo bude samo početak, da se i dalje neguje tradicije, da se i dalje neguje sjećanje na sve te ljude koji su dali deo svog života za fudbal u Krupnju. Pre polufinalnih i finalnih utakmica usledio je svečani deo programa u kom su porodicama legendarnih igrača, žive legende ovog kluba, uručili plakete u znak zahvalnosti i dugog sećanja na one kojih više nema među nama, a koji su nesebično bili dugo deo Rađevca. Evo, meni je pripala čast u ime organizatora da vam se obratim i da vam se zahvalim što ste danas ovde sa nama, da se zajedno prisjetimo ljudi koji su svoj život utkali u fudbalski klub Rađevac i učinili da Rađevac postane brend koji ima čitav vek postojanja. Evo, danas ćemo uručiti plakete za sve one koji nažalost nisu sa nama danas i možemo krenuti. Evo, prva plaketa memorijalnog turnira Rađevac u srcu, Čedomir Mijailović Čedo. Plaketu će uručiti Rašo Ristanović. Nismo zaboravili ni jednu od živih legendi Rađevca koji je juče silno želeo da bude prisutan na ovom događaju, ali je na našu i njegovu žalost u tome bio opravdano sprečen, a to je Uroš Lačković, bez kog ovaj klub ne bi bio ono što jeste u poslednjih 60 godina.
Pa u ovoj situaciji, kažem, zaista meni je žao što Uroš ne može da prisustvuje, jer i ovo je sigurno deo njegove ili njegova ideja da se na ovakav način ipak prisetimo i ne zaboravimo te ljude. Uroš je živa legenda, čovjek koji je ugradio 100% sebe u fudbalski klub Rađevac i kažem, želim mu da još dugo bude s nama, da nas prati i da nas podržava, a nadam se i da nam se uskoro i fizički pridruži. Organizatori, ali i gosti ovog događaja nadaju se da je ovo samo početak lepe tradicije jednog memorijalnog turnira u Krupnju. Došao sam tu sa 4 sudije i sa 2 instruktora da odsudimo taj turnir koji je, kažem, ponovo ponavljam, organizovan u humanitarne svrhe. Ovakvi događaji kao ovaj današnji su jako bitni iz više razloga. Gledamo sa tog nekog aspekta sportskog, takmičarskog, nama je jako drago da Krupanj ima tako, da kažem, dobru infrastrukturu, da može sa svojim sportskim terenima da organizuje turnire ne samo u fudbalu, nego i u drugim sportovima, dakle košarci, odbojci, stolnom tenisu. Sa druge strane, ovakav format nekog memorijalnog turnira je jako bitan iz razloga da se, pre svega mi Krupanjci koji, pa i generalno svi ljudi, čini mi se da u poslednje vreme dosta zaboravljamo i brzo, što je i najgore. Mislim da je ovo idealna prilika da se prisjetimo nekih ljudi koji su ipak ostavili svoj pečat na ovaj grad i nekako utkali se u tu bogatu istoriju jednog malog mesta kao što je Krupanj i današnja poruka, ne smemo ih zaboraviti. Pa dobro, za danas je zadovoljstvo bilo biti u Krupnju, učestvovati na ovoj manifestaciji. Zahvalio bi se organizatoru jer je danas sve proteklo u najboljem redu, iako je nevjerojatna temperatura bila u popodnevnim satima, ali ovo večeras, da tako kažem, nadoknađuje sve to, zaboravlja se, rezultat nije bio u prvom platu, ali eto, ne je bilo nezaslušano da je neka druga ekipa osvojila, ali svakako zadovoljstvo što smo, eto, završili kao prvi. Što se tiče samog turnira, eto, došao je konačni kraj, 11 sati, s obzirom da je počeo dan jutros u 5. Trebao bi da bude srećan što je prošlo sve kako treba, ali jednostavno nemam snage ni da se smijem, ni da pričam sve ono što sam planirao. Imao sam nameru i da se zahvalim i svim porodicama preminulim legendi koji su došli ovde da ispoštuju turnir i svim bivšim fudbalerima Rađevca koji su došli da uruče te zlatne plakete i da pohvalim i sponzore i sve, ali jednostavno nemam snage, znaju oni svi koliko sam i zahvalan što su pomogli našu priču i sasvim sam siguran da su prepoznali ovo kao nešto dobro i da će ovaj turnir prerasti u tradicionalni turnir, da ćemo se gledati sljedeće godine, narednih godina, da će ovde biti zaista pravi spektakl. Kako kažu, svaki početak je težak i meni je zaista bio težak početak, nisu mi se izdešavale neke stvari danas kako sam planirao i zamislio, ali eto, improvizovali smo iz minuta u minut, iz sata u sat i eto, jednostavno, hvala Bogu što je prošlo sve kako treba, niko se nije povredio, ekipe koje su osvojile stvarno zasluženo osvojile, dobile su vredne nagrade koje možda i ne dobijaju na okolnim turnirima i eto, generalni utisak da je prošlo kako treba, ali se nadam da će imati još veću podršku naredne godine, da će se ovo zaista prerasti u neki ozbiljan turnir, tradicionalan letni turnir, jer Krupnju je zaista potreba jedan sportski letni događaj. Pogledajte sami kakve mi uslove imamo, to retko koji grad i opština ima u okolini ovako lepe uslove za ostvarivanje bilo koje sportske manifestacije. Tako da se nadam da će zaista prerasti tradicionalni turnir i da se vidimo i sljedeće godine. I dok se utisci sa događaja sabiraju, ostaje da se još jednom zahvalimo svima onima koji su na bilo koji način juče podržali događaj po prvi put održan u Krupnju, a najveću zahvalnost svi dugujemo onima kojih više nema u fudbalskom klubu Rađevac, a čija će se imena pamtiti i pominjati još dugo. Sljedeća plaketa ide porodici Dimitrija Grujičića Diše, plaketu će uručiti Gojko Despotović.
Sljedeća plaketa, Rađevac u srcu, ide za Kostu Zeljića. Plaketu će uručiti Aleksandar Mladenović. Narodna plaketa ide porodici profesora Dragana Bojića, a plaketu će uručiti direktor turističke Dejan Mihajlović. Plaketu za porodici Dragoslava Muškovića uručit će Zoran Pajić. Porodici Miomira Lazarevića Mime plaketu će uručiti Radovan Ristanović. Plaketu za porodicu Slobodana Lukića Ćola uručit će Zoran Pajić. Plaketu porodici Zorana Krstića uručit će Radovan Ristanović.